Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atoiril mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم رب مندوم أم تغين الله سبحانه وتعالى فيك بشيطان تورما شيطان يدفعني أدبالك جوجو الله سبحانه وتعالى دمد بسالة وكما نجوم بافك كشي شيطان كدبال جوجو يتورما إكا جونيا دون يكي سمع الله سبحانه وتعالى على بدوناني نيوغنجي أمين الله سبحانه وتعالى في على كاكا على كما كدو أن شيطان تشي وكوفي أمي ولا دسانما يأمبا دمناني الله سبحانه وتعالى تكبر كماي كعلى كدمي ko ñini Allah subhanahu wa ta'ala kaddo anvene mbara sanumayna akake Allah subhanahu wa ta'ala ñeda ñinni baray la la gharadin dunyawi akana ke jema ko wera kama o ko fami salaka alkarabaka sallallahu alaihi wa sallam assalamu Allah subhanahu wa ta'ala ka yamar sanumado qal Allah subhanahu wa ta'ala ñumando masaye alata fitri wala wata fitri wala fe alaka sallallahu alaihi wa sallam ñenama anga sanut seka sara anga warut seka sara nanyanga aywa seko belejele fara nyonga ka dama ta sarabo ko nga dugo ke ayiko de ba sarabo ambo wala nyman do bara laydu sanuma labato o yamar sanuma ambo labato an zeko dama jirala ka solike alkrabaka ka sey ka solike aje nyon zanumonga ka solike abona sanumonga solike chokola harsa sanuma nasu ya sabati ka fa solike choko minye salu belejele la samandi am solike alkrabaka ana bona sanumon ana je nyon zanumon ngani o kecuko e anzeko da majirala ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala kandeme ala no barka ala kanyiru sabati ala kambalo alsalamiyaka Allah subhanahu wa ta'ala kan fatu alsalamiyaka namboro lami folide alsalama chema anam somama kasay ka dugo nyini kurokuro ya alsalama furba jama kulu fe ni ma babe dugo ko save alhamdulillah rabbil alamin anjigi kan alsalama wala ko salama ya Allah subhanahu wa ta'ala kama bawye akuma alsalama ne mbaran adabara aw damade kama adabara ala na kira demeni kama basaba Allah subhanahu wa ta'ala laydu mindi maga kan nata alaydula alako qur'an na sura in tansurullah yansurukum alaka jong nay ala deme ala raba deme alaka deme ta alaka deme mbo jangwa nga ni rasul Allah subhanahu wa ta'ala ka demena ayni mbara sanuma zigi ni ngara mo ko yamaruye amajina alsam forba jama ko lu fe ko andeme ni dukoye ni maka dukobe mine dugma ko 120 alsamo ka dukobe mine kleti cencugo shika ko bato kama anjigi tike alsalamawla anjigi cekany ala na kirala anjigi cekany alsalamawla anjigi cekany alsamo ka dukowla ambajina alsalamo fo kan zamani dukowiye bara nganye ambulo ala ko kaka ala yakama ikhwan almuslimin bal alsalamo attaqullaha fima amar ado nga janga sira Allah subhanahu wa ta'ala nya ala ko nga minga to nga zeko ke akella wantahu amma anhuna hawaza jar mu'minu alkraba mandun Allah subhanahu wa ta'ala ko ngaminto ay to nganzego ke atolila afonde mako ala nyisranye de alqiyam bi awamirillahi azza wa jall Allah subhanahu wa ta'ala ko kaminge malma muso iseko ke okella wali sinab anwahihi akui kaminto akui kana ye yoro mena iseko belejele ke kana ye Allah subhanahu wa ta'ala ka nyisranye de ala nyisranyete ka fa Allah subhanahu wa ta'ala to ko forasisa ka joka yere ka kirikiri ka boka be ka sa atfoma ko ala nyisranye ala yasranye de ye ka don ko aynu Allah subhanahu wa ta'ala muhaiminun alayka fi kulli hali alaka ala nyebi la hala ya bela o kuma ko ke ala kama kwa nyebila ko to ala kama kwa nyebila ni ye dusukun ke ka mon neke ka dusukun aywa konna mai ka kena mana wajibi dilla na hakum bi zawahiri wallahu subhanahu wa ta'ala yatawalla saraira malma ke balma musa awmi minani kena mana nga ala ba do mimbi kono am ala deli ala ka hagilin mandi amma ala ko kaka ala kama assalamu ambe Allah subhanahu wa ta'ala foka barkada ne mbara sanman
Allah subhanahu wa ta'ala sona ka ngana ka nyishi amma anjigi kan Allah la fana ko be songa nambalma yo alislamu sara abara la saratu ko nyumana ilamu annana bi fadlillahi wa mannihi wa karamihi alislamu alkaramandeum Allah subhanahu wa ta'ala ga fusamandiya anaka bunye konnana mba fa akadon ka fo an zikira فوق المنبر الفقهي المالكي منبر الفقه المالكي 120 في المرة 55 سجي أيوة بدورنانا والدرس كذلك على الفقه الإسلامي إن في باك لما تشوف من أمبالما كأمبالما مسو نانزكي رأيا أم بما فقه الإسلامي دكا أفرو بما أمو دي موما القرآن نسوي نحرس كنما نسوي أجبروك ما أمو دي موما نمالك من أنس دلاني أن مالكو كالاندو دلاني برسابو يندوك ما كلو على دي مالكو نكا كالاندو ما dina famuya min gona kanayya jamakulu famba be Allah subhanahu wa ta'ala batoyya aywa malik ibn anas ka sira aywa abike malik ibn anas ka tasara de ka ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka famu ko nyuma de anambal ma alislamu ma haythu qala al fuqaha ladina bila fiqhi ka sigiyoran kerengere ka ke fiqhu to ala sigiyoray adalu ya ve fuqaha Allah subhanahu wa ta'ala alaka satuma ka dina famuya nyuma de mamunuma ni alakara dalana zarama sabatira ko ala yuson hera la hera mi nin nyande do o jama kulu de ko ladina bila fiqhi mawma ni fiqoti ka dina na ko dina tibolo man baw ne faw ma yina fa Allah subhanahu wa ta'ala jati kama to ngan cesri nin tlin al wasailu ila al ilmi jamma wa kathira famunum bi masse doni nyuma soroli ma siraw ka chan fo ka fa ka chan o ma min nyinne do dama ngan cesri fembi wele ko fiqhu foit seka kare ka bo ayo manfi kare ka bo ma aya cesri aka nyenyini seliji ta tugodi so aywa janaba ko tugodi seliji farda e munyi asunna e munyi seli konna ndo farla ka be dila tugodi ni do ya jabe dila tugodi ndebe wele ko fiqhu nin kala shi ayu nyenyi ni ka shidon fuqaha ko dakurnya kele ko ne ndetti ka batola ko dina tibolo opmani ma nan sigi aywa kanin lagoshi iye atigi ba fe ka tani ka dina yede alika dina tale do ba fe ka tani etay ko nga mene hadisala ko nga mene qur'anana munu ngome hadisa dongate ma anga no lupma qur'an dongate ma anga olude ya adla ni njukoina ubani ala nsrenya che ugat lekan katema andaka wo be ko injido katema anga opma ni mami da feki sedo ferekera ya adla ka abla choko mena Allah subhanahu wa ta'ala la tikedo ala rajjana na ko ka dilata anga to Allah subhanahu wa ta'ala ko herabe odela wa qala al-allama ash-shawkani rahimahullahu ta'ala don getrodo be ko imam shawkani ayo imam shawkani mimman yu'khadhu minhu jetchedo puma bi mina chamina نيل الأوتار تجدو هم شوكاني كو ما عبد الله بشيء أفضل من فقهه كو جوتي على باتو نجي فوي فمي نو كابسا كتم فقهه كفقهه دي كورا دين فاميا شيدون كو وفقه واحد كو فقهه دون باكيلي فقهه فامو باكيلي أشد على الشيطان من ألف عبيدي كو كجل الشيطان كتم على باتو لما باكيلنغا بس أبو نانيا من أبو لتشوكو ني الشيطان يا فريكا أبو لتشوكو كابس سكي مراجعوما ناتر الخضر كنا لجابا فني سوري نار الرسالة أبي زيد القيرواني كنا لجابا فني سوري ناي ابن عاشر كنا لجابا ولا لي سوري ناي خليل سوري أبا سركو كل أيوة الكل في جوف الفراء عبلا جلي دكيني بي الحمد لله رب العالمين أم على فوق بركة دا غنا منو نين بارك وسرب الله سبحانه وتعالى دكا أم بدكو دك ويشو أنيت لي سقم أن ولا أم عندي دي غوشني نوني نين غافي نونو مبامبولو كبا الحمد لله أنينا نبانغاري كبو أيوة أتوكو ala ka kili nyumande amma ala ko kaka ala kama imam shawkani ko wala kulli shay'in imadu ko jefe won fe ko ndloma bala nabe same ola be joni ode ko wa imadu hada din al fiqh ko alkaba sal sama kan dinai ko ndloma abe same fe na ka joni o ye ka chenye ko e fiqh de ma fiqh fa mtuko nyuma be ala fa ala ko di amma ala ko kaka ala kama sama qabla al khawd fa lam qasadi yana ngaddo anga ayu alla nyini nano yo wala da kuraye هذا هي خلاصة يصير على الدرس السابق نيجي نفو كنغور نيجي ولا الفتنية ولا دا تمنيكا جانغو كفامية جيدي ولا دا تمنية نانغي ما وباشفت أيوة دادي فتنينا نسلامة دولا سيليكونو نما كو دون نانا كي دادي فتنيني ناكنا كندالا جنيا نا كندالا جنيا أبسليكين وتوكو كيليدو أنغي كادونغا فو كو فيلي سيليلا أكيتي بكو منافو بما أتكيلا مامي ني أيوة أياكي aywa nyinangama yasjudu lahu idha waqa sahwa nan yinana kake abisujudu ke akama wayabtul amduhu ngana yitugu kake koni aka selbi cien aywa tugu kama o tugu keledo angu ma ika donga foko alkara sallallahu alaihi wasallam ya sunna ya alislamu ka
ni alisilame tishura ika alhamdulillahi rabbil alamin fo kora ika Allah subhanahu wa ta'ala tanu ni mami nye o me silame nyuma mi mana o me no sigi mi kerefe sunna ya do o tigila ma fanaka o ka dugo ke e basabi ya ala tanu aka fi mako yarhamukallahu alaka hinaina abisa ika sunna ya eka kokora ika segili ke o tigila ma ka fama ya ghafirullahu li wa lakum wa yahdiyani Allahu wa yaslih balakum ninde ka kinga fali alislamu no nyonje alaka sallallahu alaihi wasallam ka dina ya sigi dugo de ka sai ka fanye kokora ko silahul mu'mini ka aywa keleke mine aywa dugo de ato nga hakil sab ko to dugo la aywa nganin dugo yi الشريعة السنة أبى في خارج الصلاة لا في داخلها أبى سلك كلمة de la ta konnana salamu ma fa kan defam nana Allah halal nanima kito silikono iba belejele toyi itu sora kana alhamdulillah fo kito silikono maye aywa alhamdulillah fo kerefe kanu tigala ma dala mena kito silikono kana dugo ke maye kwati sora kito silikono ngani aywa mami ni aywa atura silikono katisho mbato do dala mena atigala ma be sujudu ke ba'da salami salamu blale kofe aba hakil sabakoro to kiti nuna unyeka mise afam choko nyuma be ala de dele ala kan ko ambere jelema o choko kele ni alsalama mi halola ki to sella ala ka sunna de ki bolo da idala o sunna mi nyinne do ife o keli ki to sel kono ko bashito ola ayo ngani daji nana ida kono o daji nibo tu iba yuru ka jingede ka jala mo kuna wala me ka fini kuna nga kana ayo atu foka harfu bo fiira ka harfu ayo fokame ni yo ke ayo obesalici ni mami na filla kalana ka puma do fo puma mi ni arabu kanyi nga qur'ane dote atigala ma be sujudu ke salamu blale kofe koray ay dofara selika ayo dofara nga mi ndo ataka selici ngoy nga na salamu blabe ba'da sujudu ke ayo nga na sorla ayo na sorla ayo harfu mi ngala afilla ka fenvara ayo qur'ane ka femi ni ayo arab ka gwazado qur'ane dote ode abi sujudu salamu blale kofe ayo ngana sorla qur'ane yara dodo bashi foitaka alhamdulillahi rabbil alamin foni be sharti na ye min vara qur'ane ka na sorla ay manay ayo kolo yelama ka manachi no kera halibi anyine do afe aga sujudu ka salamu blale kofe o may ba do nga fo ko ja seli sirle do kalande la na fora ko kuni dofar la qur'ane ka mana yele mana kolo chena wa mana yele mana ya do kalamo ni Europe made o ma nyine do alislami fo wa jama kulu fe angan chesre de kata nyefe angana sigi ka mbolo da anzeka halibi wala ta menen nangu ma ngo bashite jingona ni alislami mi ni suna do ni ndeme naka aka telika salama soro fajr sel de la fajr sel bi ayo be salama kunu wati makaba suna ko la kana misirla ni almami sigran mo yete hiya la kapundala jenya jingo be saka salama soro o jingo ko akundala majenya ko bashite ola nga wasaqil mubtilu ngana giryara ko ni mbalma muso abi seljitte gen seljitte gara o sel sharti do tale o ayo sel yarati gale wa qala an-nazm rahimahullahu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wala da korale nyefo temene ko fa ne wala da kurada yala to lakhdar tigi dara ne ka alaka nasara kayrala lakhdar tigi ko aku wana mo haqilu mubtilun wa dhar aninan illa liwaja'in famaghfar ko aywa sunako girima ko bi aywa selichin wa dhar anina mbalma muso ko sel konnana na sora dimin bika dimimi abaki toro kika aywa nguna dabla illa liwaja'i funa sorla aywa nguna yimbe ka dimi kama islamu madese kana nguna ka manga shibo ki to sel kono funa sorla idesara de dimi do de bika dimi imase ka munyu akira sababi ibe ka nguna fa maghta far shirabi ya fa nguna ma kaza tanahnu li dar kan falaga bo fana islamia sharia ya fa oma ni toro de yase ima ibe ka kala ka kaminena aywa yira forcer ka aywa femiye kamine falaka miye kamine ko sama ko labo aywa islamia sharia ya fa me o kamangama wal qila fihi lil fahami nga ka famu ya kon ngama ko konedo ameni ngiti zaba koro jira ambala kawla aka noko oluma kosebe no jora selila o mode mun mbu kerefe no ba fa ki bulu mana boka fedo tab ayo tabal do 120 a sirame tele kan na boka be wal ma fedo verdo kan na boka be ka ci abi foli damine ka foli damine islamia sharia ko de konedo wa abi fo fenfe ma ko makuru hudo a hage de ba fanana na damatemena ay saka ke sababu ki salice
balaka ko hakilto sella seli munajatu de bainal abdi wa rabbih joni daba man nyonje ki to selila ki mo de kala kanyina yira kunko ka fokati dabla ambo de nyini ufe ko hakil sa waratula kadabti ko walqila fihi lil fahami ni yake fam ya nyini kama manga bo aywa idu sukuna fam ya nyini kama ko konedo wala samutela ngati selicin be sharti nama damateme ndalluye ka foko laftarti ko sono girima be selicin adalluye alkraba sallallahu alaihi wasallam ka hadsa kanama nasuye ko la salata liman la wudu alahu selte maye mami ni seljite atigila aywa ni seljite kara yorani mina o kora ko sel yara tara aywa na fara ko tanahnuhu kan fala ka bo o de kam manga do bo min al halqi ingono kuna jaizun ma al karahati adaqaledo nga kome qiyasan ala boka il khushu'i a pesera de alakira sallallahu alaihi wasallam manga mimbo ala yasra kashila a peseme odeka odela mba fa dem son nyoko hagil sa ko to yer la mbu tege mine kananu yesra ka kasira jirula ne mawo mama tugo don ba ban non no fe ne venu nu nyene bole a fangati la fiew o ya hatsa shi'iye o ya sahihu don ba hasanuna o ya aywa sahihu don ba mawdu'ula hatsa shiya bele jele farale nyonga o ya aywa rijalu aywa ruwatu fanaka tarihi o yo fana shidon arabu kan shidone fana kofe qur'anu shidone kofe arabu kan nyuma shidone kofe sunna aywa farale kofe nyonga ka shidon o be fedo fara nyonga ko luke feshiya kelenyi o be fedo bo nyona o be domine ka bo dokono laseli yeratenga apma minema ka bo dode kono ba fu mako sembatu o be fedo pc fedo ma imai aywa kanvala ka bo o man nasu soro o langa wiyaye kam manga do bod sukuna o yera alakira sasama fe kodo la poy ko jumena boka ul khushu'i akashi asrana alanya seli kono fa ka shirafa ye manga boy na fo barama wulika o yele adona ka fo ko kashi make gien ko kama o kashi ngira a desele de asrana daba manya desera akashira o kuma kanvala ka boy vana kan minana ayira kuma aywa salama yi aywa kanvala ka sama i desele o manga vla yul de qiyasa nyonga adalu doy ali ibn abi talib ka hadisa karrama allah wajhahu alaka jonga bele ba ala ya nyada bunye nango ali ibn abi talib ali ko nganayi a'lamu al ummah al muhammadiyya muhur mande bela jelela don ba bade imam ali wi alaka sar sama ali ibn abi talib tanu ko ana belitul ilmi wa ali babuhu ni mo sar sama doni aywa sode ali ibn abi talib ya bon aywa adondai wa tarkul islamiyya sabati ko du ko madoni kafo komi ali ibn abi talib du ko shi o ali ibn abi talib o har sakena mandi amma alaka gatura abulahu rabbuhu bala an hasana wallahi nan dam magara manunu ndogola a hakile bi jingi kota mene dawla abu makarake ana abu hinake ana mimi nyina ver dama ka dugo ke uya anse ko dama jirala alaka sasuma ka sahaba kera alaka bafe uyo dongela munyu alaka sasuma ayo kama ali ibn abi talib ye alaka sasuma deme adam sanama kama shifin fa shije ali ibn abi talib yi jo alaka sasuma ngerefe ni cheye fosa yu fara Allah subhanahu wa ta'ala ali ibn abi talib jarabi chokola balone nyena ka sai ka ali ibn abi talib jarabi afatuli ko foka ta jewulo jarabi be sena amba deme o jarabi lan zeko dama jirabela ali ibn abi talib Allah ya shere kana mukhlisa ala ya shere ali ibn abi talib ko mukhlisi ni may gien fe voni ngofe i yere ko jaba ali ibn abi talib seko beke ni ndinena kama dem sen tarku ba jirana ay dungela do minata ka alakra jigituku wa ali ibn abi talib Allah subhanahu wa ta'ala jazahu Allah an al-islam khaira am ala deli ala kana saraka wa salama ma khaira chamana wa ibn abi talib de ko kana li min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khalani kuna lakum do ala kana sasama ka sokono ko temezraf la def male bolo fa kuntu idha ataytuhu wa huwa yusalli tanahna hali ko nale ko nana ma madola ka saraba ka seli ko kumbe kanvala ka boke ale ka ishara ke ale هذا دليل صريح أنه صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لا يظهر إباحته لنا دلو جيلي بن حديثينا كافو كو على كلا سما بتوكا مكروه نجلت أفه مكروه كانوي مكروه بكافة دي كاجرانا كون ندغالي دو نفانا بسكا كي نغا كون أيوة مديني أمدي الشريعي نغا باكي كاجرانا كوا دغالي دو أكلت حرامي وأكلت جرمسي ماما إما يالبس تالبي كو مدونا لبتمي na temesera fla de bey ni ba jirana hatsa ba jirana ka foko alkara sasma ka sok nga dogo villa kunde etagite temesera fla de bey ale bi seka temesera minve madona le na sura be seli na le ta do ka be seli na le bina teme aywa anyefe abi kanvala ga bode kale ka jirale ko aliyu mbega selle koy inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
mo do anga kan dugo kanyere wallahi anga kan dugo kanyere wa anga kan ala fo ka ala barkada bi Allah subhanahu wa ta'ala alkira barka kama alkira baka dugo kama ala jena ko na fenta ka di alkira ba manduma ebi makele shiro ni do na ko ne kuna bisiri ni ko ayra bi dafa ajmende ni afdalul afdalun nasi jon Allah subhanahu wa ta'ala yaraka jombere jele la mafsa mandi ahabbul khalq ila Allah azza wa jal alaka jonga kele min go kada ala ka tamaka jombeka o ka donda aka so o ka so konona temen zira nin vila dama de be se ka soro imaka seli nyokoro matike ni gibi teme kelenve aywa iba ka soro nyesi me yema la Allah bi seli nyokoro matike ko atmi ishara ka alim made na le dona na ba fa gatteme na soro la nyesi me o fama ishara ka ali ka fa ko ali yumbe ka seli alhamdulillah rabbil alamin alka sasma ya donga fa ko ni njeñ ko ni nde ma to yoro ko yaye teme yoro de a dunya daro oboro ma be teme ya de la daro qarar ma titoya o kama ya se ko ina wallahi asima ko ina ambi Allah subhanahu wa ta'ala deli ala na boyana barka ala ka kare di anyiru majje ko ala ko kaka ala ya kama ala ko ala ka sallallahu alaihi wasallam na bona barka ko bona sanama ngama wa qala an-nazm rahimahullahu ta'ala lakati ko kokura wa subhana li hajatin wa man yaqif qira'atan wa fatahan ma in thaqif koni mako nani ma selila iba faka ayo famu ya doka seli ko nana ka be ken subhanallahi de akoni mami njora kalana wa fatahan ma in thaqif ajora akalela amma ma soro mamin bi aywa allatame tarakal ayata wa ba'da qara wal yarka'a in kilahuma ta'azara kwabo ayan toyi aya min dame oka anyina na mingo min dame oka na hagili jinge mola abo kala wal yarka'a in kilahuma ta'azara na fla bere tarakito ikalela min dama kay mo fana don anyinne do atikala ma fa karo ko ike akatamena ka seli وكره أن ينظر فيها مصحفا أسرع ويرى القرآن أيوة إكرافة كقرآن ده لك يرى لجى وكونيدو إلا لفاتحته إن وقف فنصر لا أتكلم كلا الفاتحة دلا الفاتحة كون كلا نكا دكني أيوة وجاكو يبلي نا كلا الفاتحة لا أبسك دعاء ودلا أكغفة ده لك أيوة لجى أكو وتارك كل آية منها سجدا قبل وفوق الآيتين أفسدا نما ينيننا ni maye ayo al-fatiha aya kelen toy kwati kala maba qabla sujudu ke kadla o fawqa al-ayatayn afsida ni nyina na mingo wala may filla mina ayo ka toy yere no sira aya flama al-fatiha ko nana e ka seli cena ka fatihi ala siwal imami ina fani mami to seli kono a jome al-mami do kofe al-mami wara fleni o fana be ka selna ka jamaay ki to ni ngofe ayo ka dayala likenga ni ngalela ki to ni ngofe kan ni lateme yeve ni mami nyoke ko otigala ma fana ka seli cena wa fatihu ala al-imam al-hami aywa al-mami ni tangani baye abeka kalake adasuma yara doni ndama nyona abeka femi ngala durshile do afa monedo mba fe dama mo ka do ngala nedo kashinga dateli ka al-mami dasuma yoroni mina kashinga girinka aywa allatame makruhun ko konedo illa in li fatihin intazar funni al-mami yara de kalila sangona nya do nga foko a cena amma ko be dalal bala أو أفسد المعنى فهذا المغتفر ولما أكلانك تقول أي مانتشين الله سبحانه وتعالى يفهمني ما إن شاء الله تعالى دلو نيفو بنا كوفي أي كيتي منون فرا نيونغا سيسا كاتا كرمان نسو جو أيوة نكيتي ننون كلنجلي نانا كدلو جو ألسامي فربا جما كلو يكا جيرانا كو لخدر تيكي أتي ما أكافو نمي دكا نفانا بي دكا نندي دكا نيما كروهو ينمي سليتين أتا فوق أبو أيرا كون يورو أبا تادي ألكرا ساسمكا سنة كونو walma aywa qur'ana nasula assalamu ko jija kan vamu insha Allah ta'ala baran as-suryana dacela lakhdar kitab as-suryana dacela amitana e doni am Allah subhanahu wa ta'ala foka barkada alam yakene yaddi fanzera ni yorayna halibi o alakale ka ndeme naka sey fato ka dafa cuko nyumana insha Allah ta'ala khulasa farali aka jango tanaka segi doni ngake wala dan nunga jango kitu ka wala nima beni doy ika beni doy ni saraka beni aflay o ka nyon ko korma dondo jango kitu ka saka famiya ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka fami ko nyuma de anambal alsama bela jelema ala ko kaka ala yakama ala ko ala kadaba sallallahu alayhi wasallam na bona sanmo ngama barakallahu li wa lakum fi alquran alazim wa fi hadith nabiyhi alkarim innahu huwa as-sami'ul alim ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا
شوقي للخير لبشري الياسمي إلياتوهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما